Oleme Esteki meeskonnaga teel Saksamaale, Enforstaki IVA messidele. Seal on tootjad üle maailma väljas oma uute toodetega ning võtame teid sellele teekonnale kaasa. Tundub, et siin on mingi protest praegu. Vaatame, mis siin on. Paljud on meilt küsinud, et kui kulukas see reis on. Anname sellest teile detailse ülevaate, nii et vaata video kindlasti lõpuni. Nuremberg, this is our destination. No nii, olemegi Saksamaal kohal. Lennureis edasi-tagasi maksis 360 eurot inimese kohta ja lähme nüüd vaatame, kuidas me hotelli saame. Metroo sõidab siin umbes 20 minutit, mis on kulude mõttes ka mõistlik. Taksoga hotelli maksaks see sõit umbes 30 eurot. Metroo on meie jaoks tasuta. Metrool on ehitus ja peame siin ronga vahetama natukene. No nii, räägime siis ööbimisest ka, et meie ööbime korteris. Korter maksis meil 5 ööd, 715 eurot. Väga mugav, sellepärast et see asub täpselt rongijaama kõrval. Meil on siit hea lähedal igale poole minna. Kindlasti oluline asi, mida tahaks südamele panna, on see, et kui tahate siia messile tulla, siis ööbimise peaks kindlasti bookima kõvasti varem, vähemalt pool aastat ette, muidu paremad kohad lihtsalt lähevad ära. Siin elab meie Saksa kohalik sõber Jaak Daniel. Enforstack on üks Euroopa suurimaid militaar- ja julgeolekumesse. Igaüks siia ligi ei saagi. Põhimõtteliselt on siin kas tootjad või siis on erinevad jõustruktuuride liikmed või firmad, kes tegelevad militaarvarustuse müügiga. Piletid siia on siis 36 eurot, 3 päeva pilet. Kuna see mess on suletud, siis sees meil filmida kahjuks ei lubata. Küll aga hea uudis on see, et IVA messil vähemalt saame kõik filmida ja näidata. No nii, esimene päev Enforstackil on läbi. Ütlen ausalt, et tahaks istuda. Jalgel on oldud praeguseks, ma pakun, et umbes 10 tundi järjest. Istuda pole saanud, nii et väsimus on päris suur. Tundub, et siin on mingi protest praegu. Mis seal toimub? Enforstacki tahetakse kinni panna. Peaks neile vist oma vätsi viima. Tere tulemast Nurembergi vanalinna. Rahvas on rõõmsas meeleolus. Saksamaale kohaselt on streigid on kohal. Nagu näete, protesteeritakse millegi hüvanguks, millegi vastu. Täpselt ei tea mille, aga kohe saame teada. Tundub, et Ukraina poolt. Tundub siuke sõjavastane protest olevat. Ma olen nii väsinud. See on päris raske. Nii et kui Saksamaale tulete, siis harjutage lihtsalt püsti seismist. Teine hommik. Jalad on eilsest veel natuke tundlikud, aga midagi hullu ei ole. Tänane päev, ma arvan, et tuleb veel karmim. Tere tulemast Saksamaale. Õllehinnad 25 senti on pool liitrit õlut. 55 senti, Weissbier, pool liitrit. Salami sandwich. Red Bull kulub kõr. Praegu söök läks meil kokku vist 10 eurot. No nii, oleme messikeskuses tagasi. Täna algab siis IVA mess. Enforstack oli pigem mõeldud rohkem jõustruktuuride liikmetele. Seal olid sellised salajasemad tooted, nagu näiteks droonitõrje, soomustatud autod, kõik selline temaatika, mis puudutab, ütleme, rohkem ainult siis jõustruktuuride töötajaid. Küll aga IVA on avatud mess. Siin on põhiliselt ongi relvatootjad, moonatootjad, igasugune matkavarustus. No ühesõnaga, väga-väga suur valik.
So Gen 6, we have a new texture here, which is the RTF6. It's essentially a mix of the RTF2 and the RTF4. We have an extended beaver tail, and we have a palm swell here in the frame. And what the palm swell does is it really pushes your hand up into the gun. So when you're establishing your grip, it really helps you manage that recoil. We have a flat trigger and an undercut trigger guard. We also have a thumb rest here on the front of the frame with the RTF6 texturing as well. And the thumb rest essentially acts as like a good index point or a point of contact when establishing that grip for your support hand. We have deep restorations here in the side, and we also have a new optic-ready system that would come in 3 plates, so it matches all the popular footprints or whatever preferred optic you want to mount. Aimpoint having a tradition of hunting optics. We also decided to do a conversion plate from any micro mount that goes to Picatinny, Bloss, or whatever you have, from micro to ACAT, and then you put the Kowa on top. So basically, any micro mount on the market, there's like 300-400 different ones. You can add a Kowa now. That could be piggyback, it could be shotgun, could be anything. Räägime siis ka Iva hindadest. 4 päeva pilet siia messile maksab 69 € ja selle hinna sees on ka tasuta ühistranspordipiletid. What do you do when you can't go to the range? How do you train? So one of my things is I always make time to go to the range, but of course nobody has unlimited ammunition. So when I do training at home, there are 2 options. It's either a VR system, what is not replacing shooting, but as an extra part in shooting. Yep. It's good for transition work. And the other part in it is dry fire. So dry fire for me is all the gun fundamentals. Table pickups, reloading out of the gun. Are my fundamentals correctly? And can I slowly practice them? Because on the range, everything is on the peep and on the go. Okay. And can you point out the most important competitions this year for you? Well, for me personally, shooting for Beretta is a huge part of my schedule is going to all the Beretta Cups. So first we go in April, going to Greece, Beretta Gold Cup Greece. We have the Beretta Gold Cup, of course, in Italy. And then one of my favorite ones going to be this year, coming back to Estonia doing a course. Nice. And also shooting there, the Beretta Cup in Estonia. Oh, nice! I want to thank my sponsor. no Jaago yes., päris hea. Tasus tulla või? Iva esimene päev hakkab läbi saama, et täna oli väga tihe päev. Nägime ka hästi palju uusi tooteid, nüüd ootame siis homset päeva. Homme tuleb ka kindlasti väga palju uut sisu. Jaago, proovi sina ka. Siin on halal toit, sobib meile hästi. Iva teine päev on algamas. Tänasest algas siis Nurembergis ühistranspordistreik. Nüüd siis lähme otsime üles selle bussipeatuse, kus Iva on siis meile transpordi korraldanud. Ja katsume ikkagi lõpuks messile jõuda. What would you recommend they should be doing? Well, like any sport you get into, when I did it, it was just, that's all I cared about, was to win, be the best in the world. I didn't have social media, I didn't care about videos, whatever. I liked watching movies, that's it. And all I did was focus on to be the best. And I learned from my mistakes. So if I did something in a match and I screwed up, I try not to do it again. And then I watch the best shooters, how they're moving. And I take from some people, I like how he moves, but I don't like how he's holding the gun. I like this guy shoots on the move. I don't like this guy shoots fast. So I did all these things. I was super fast at first, and that was cool. When I went to the bigger matches, I had to be more accurate and smooth. So I started refining that. Most of your guns are known by the John Wick movies. Do you have a funny story or something? Yeah, on the Pit Viper, there's a scene in the movie where he runs out of ammo. He takes the mag out, he takes the slide off, and it has blades there. So, when the first time they did it, they used the real gun, and the guy had body armor, so he went to poke the body armor. Then after that, he's kind of like, probably not a good idea. So they had the rubber one that bends, went after that, but it was kind of funny.
ülimõnus asi Saksamaa juures veel on see, et veebruari lõpus on siin juba 17 kraadi sooja, mis on korralik D-vitamiinipauk. Joolruma, mida kuulub? Laugo Armsil on uus mudel, nad panid 2 Alien Remus't kokku, saad tunda ennast nagu tõeline John Wick, mis on selle relva puhul eriti hea, saad panna selle kabuuri, nii et ta istub sul ilusti. Ja teine limited edition siis kuldsed 2 relva, neid on kokku maailmas tehtud 50 tükki. Selle konkreetse komplekti hind on 35 000 eurot, 50 tükki müüdi SHOT Show'l 2 tunniga välja. Mul on hästi suur käsi, siis enamus relvad on minu käe jaoks väiksed. Õnneks Double Alpha on teinud midagi, mis lõpuks sobib minu käega. No nii hakkab meie nädal siin Saksamaal lõppema. Olid väga sisutihedad päevad, aga õige töö alles nüüd hakkab pihta. Lähme koju, hakkame suhtlema tootjatega, et tuua teieni kõige ägedamad ja uuemad tooted ja tootjad. Kui sulle see video meeldis, siis pane kindlasti like ja subscribe ja kui sul tekkisid mõned küsimused, siis kirjuta alla kommentaaridesse. Seniks aga peatse kohtumiseni.